Haka arpu pratri urampang arhajar arpoar, Kakasi Students Union Maulai Circle, kala penkut ya kamat Shaprang Kasi League Basketball Tournament, kabala sedang hakatayo baladap hamaulai nonglu. Nakaliang kinong elek ka shinrang, kasilong labet kila yora ya kanam lado na kishinrang hadin, da kaba penlim ya kasagashin youth movement, da nripo nyaw la sa puar basket. Karba na kikentay la yora da katili lang kabala laban penlim ya kitay jang kasilong labet, sa pukandai la lai puar basket. Kibayo ya kanam lado kila yora lai po hajar tengka, katba kibawan baar kila yo kur ya kasong pisa kaba ar po hajar tengka, badi kibayo ra ya kakusnam shimet la samar lai hajar tengka. Hagani kasih la dan lang usamla Donald V Thaba u General Secretary ka KSU Sengkme kum kongsan bat uba te berlang patha u MDC Maulai kum sembut kongsan harengkat kajinga dan lang ginoy alam ka KSU bat kiwe ya ka sab ka phong gejungki ya ka skills gejungki haga jingile kai basketball dang macam slam hau benai December nga kenmau ba kadon ka North East Zonal Basketball Tournament bagi jela juga than cetai lamingi iba bol teli kilawan banyak simenta banyak kini banyak leka ya ke national level but ngasnu komen sikadai ngasnu hun sikadai abang alik ban sakhilam ya ke final ha ka bangai ba isamla kan thai iba mi khmat ya ke basketball juga Meghalaya kelayo benrung syadu ke final but ngangek skam baleng ba kini ke tournaments amtang bapenya de ki isi mulai circle hendrai wat de ki ki Jakaru i clubs lani ki snong ki thau lani ki seng samla ba ki samla kin yo ka platform bat kan sapoi ka por hakaba bat kan thei bat senrang in ye yo benya sim benta benyo ben ra ru ya kan nam job la ka de ka basketball la ka North East level lani la ka de ka national level ru ya ka jikular ya kini ki officials jong ka Meghalaya Basketball Association ba lada kejela Meghalaya ayo sim benta hakinu gejengile akai lada kadon hang ni po jela Meghalaya pentep lem yangi nang ba mengi nakaliang gaseng bekum juru dipaj ba inyo banwan ban ai jigershan ban ai mesim ya kita ginang ngile akai Defense!